Жураўлі і журавіны Міёрскага краю. Экалагічнае свята на Міёршчыне стала добрай восеньскай традыцыяй. Сёмы фестываль атрымаўся яркім і шматлюдным. Госці назіралі за прыгожымі птушкамі, праходзілі экалагічныя квесты, частаваліся стравамі нацыянальнай кухні на імправізаваных падворках. Разам з цёплымі эмоцыямі, прыгожымі фота на памяць дамоў прывезлі журавіны з ельні. Ягады і птушкі – унікальныя асаблівасці Міёршчыны у наступным матэрыяле. Запрошаем на свято, хлеб, соль вы примите от нас. Частует гостей наша хата, мы сердце открыли для вас. Шчодрая Міёршчына сустракае музыкай і прысмакамі. Ужо традыцыйна сёмы раз на экалагічнае свята жураўлі і журавіны Міёрскага краю збіраюцца госці з розных куткоў Беларусі, Расіі, Латвіі, Літвы, Польшчы, Эстоніі. Кожны раз месціча імкнуцца здзівіць нечым новым. Кто-то богат рыболовными угодьями, водными просторами. Какой-то сельсовет вырастил замечательную продукцию сельского хозяйства. Где-то сельсовет богат археологическими и историческими ценностями. И это все сегодня, всю Миёрщину вы можете увидеть на 300 квадратных метрах на нашем полуострове города Миёры. Месца і час правядзення незвычайнага свята абраныя нездарма. У верасні сезон збору журавін. Па запасах гэтых ягад балота Ельня займае першае месца ў Беларусі. Штогод падчас восеньскай міграцыі тут прыпыняюцца на адпачынак тысячы шэрых журавоў, занесеных у чырвоную кнігу Беларусі. Арнітолагі арганізуюць птушыныя экскурсіі. Дыпламат Фіёна Гі ад убачанага ў захапленні. Мы видели вчера, когда они вылетали от поля. Очень красивый. Очень красиво видеть. Очень интересный фестиваль. Мне очень понравилось, что я видела до сих пор. Падчас экалагічнага фэсту падводзяць вынікі конкурсу добраўпарадкавання з узнагародай Новопагосцкі дзіцячы садок школа. Это труд учителей, это труд детей, это труд родителей. Совместный труд, который потом заметен, особенно в осеннее время, когда все благоухает, когда клумбы, когда можно прийти, посидеть на скамеечке, отдохнуть, пообщаться, позаниматься спортом на школьном дворе. Госці фестывалю прымаюць удзел у экалагічных гульнях. На падворках частуюцца рознымі прысмакамі нацыянальнай кухні і журавінавым морсам. Набываюць сувеніры у мясцовых майстроў. Больше всего интересует первое, это клюква, если на подворье, мед тоже очень часто спрашивают. Ну а секретов кулинарии интересуются наливкой, клюквенной, всегда у нас есть, и сладости, выпечка, вот это больше всего интересует. Ой, шикарное впечатление, мы полны впечатлений. Шикарно, очень вкусно. Самые лучшие эмоции, позитива, столько красок, столько щедрости. Да, вот тут в каждом киоске приглашают угоститься. Очень все красивые, душевные, доброжелательные люди. Жураўлі і журавіны спрыяюць развіццю добрых суседскіх узаемаадносін. Толькі за апошнія 4 гады колькасць турыстаў з Латвіі павялічылася ў 6 разоў. Фестываль наладжвае не толькі сяброўскія сувязі, развіваецца і культурнае, і дзелавое супрацоўніцтва. В рамках фестиваля «Журавли и журавины Миёрского края» мы подписали очередное соглашение о сотрудничестве и дружбе с Латвийской республикой, Каспийским краем. У нас давние связи с ними, как культурные, так и туристические. Ну и по подписанию этого договора мы надеемся, что более тесно мы начнем работать с экономической точки зрения. Вот такие элементы народной дипломатии, они способствуют, наверное, даже в большей степени развитию дружбы и сотрудничества между государствами в целом. Они позволяют взаимно обогащаться. Праз год жураўліная сталіца зноў чакае гасцей, папаўняць вітамінны запас і дыхаць асаблівым вераснёўскім паветрам Міёршчыны. Юлія Устінова, Леонид Табула. Навіны. Міёрскі раён.